Ia Suku Dare Aldeia Lemorana ia avon mane ida hela mesak. Avon ne hela ia umakik ne bela dignu. No maske ho idade avansadu ona, loron-loron ne tenke serbisu maka'as hodi sustenta ne moris. Turma acompanha a reportagem ne BGMN para ona. Malu karenain noronain sirhotu. Ia cidade barulhinha let no moris modernunya nabilan. Dala barak italua katak. Ia história sirnebe subar hononok. História sira konaba resiliência, solidão, no esperança ida nebe nunca lakon. Ohin a minha equipa boluita bot sirania atenção até explora cidadezinha Sikungida e ela letek dare e nebe ela mesak avo Francisco no loron-loron servisu maka'as hodi bele sustenta ni moris. O insa ho avô manene interpreta nia solidão no lição moris no saída mak ita aprende husi avô Francisco. Ia é barak mako idade nebe avansadu ona sempre hamalo husi e família sira. Bebe, história moris husi avô Francisco Conceição Soriano Alesso de frente teves. O idoso siracelo tamba ho distância husi ni helafatin nebe dok no sai forro mebe avô Francisco Moris mesak e helaletek aldeia Lemorana Suku Dare posto administrativo Veracruz. Desde tempo ocupação Indonésia loron-loron. Ia balun nebe tama ona ba idade idosos. Dalam rumah la fácil atu moris mesak. Bebe, realidade avô Francisco continua luta mesak ba moris nebe nakon ho história moruk. Atividade loron-loron husi avô Francisco mak. Hari animal sira nebe ni hakiak no mostau matam ba ai hori sira ia ni quintalaran buka no halibur ai maran ori fan. No nebe leheta netik osam balun ori sosa aihan. Apa we kakatunan dulu uti we na kai bobo otu. Ama uti emela. Be emela kota uti we hiu. Ti. Ape tu padani ya akadiula bitki we hiu nia. Vato ko tu mai atrava le teponia. Amoi ne awe ne ti we bapania. Awe ia be tisi ai be ai a moto va be ai dit o ai puate ne la apa be ai ne ai ya vita be no bla do pulo ho be ne Ai maran sira nebe mak avô Francisco Haliborona dala Roma susara tulori tun mai husi fati ni helaba o di bafani cidade tamba força laiha no sofre moras ia ain onune avô hetan tulun husi ni vizinho sira. O de ajuda nia lori aimaran hirak ne bafan. Nune mos bem hira moras, avô Francisco labah o tratamento e a centro saúde. Maybe prefere remai moruk tradicional. agora la verana aim be ne mor kabat be ne tintona be au tu lord a moto te tu ande tau e cansa tia o mata o cansa tia Até agora aí sempre vai falar. ai ne a minha legado ne ai baba minha tu ma coleu e matia be pa be ai be pile lima ne ma mai dali vai be la nia be la tu tu ne ba tai mota ma tia mai tu la ri Durante a pamor se vai consulta kana. la au be consulta la vai da buka dis be ai mo se mo no e mo ai tamo makana Então a palavra hospital, tu hospital. la wa be agora ne e ma be mate va kona Patau. la do sa ma mo be ne amo be la ni le au i mo be ai mo o be tamo dis makana
Vizinho nebe aquela basic avô Francisco da Roma oferece aihan no necessidade primária sira selo. Tuir kebit nebe maksira ia, não é mos, os emalaran dia sira selo, tamba hoidade nebe mak lau badadão, la ia força, atu halo servisu mesak. Ni moris mana san lorong ni tesi mak aiwan siran san mos ne nia lalen tuma mos labelen ne distance ne do kal distance ne 200 meter ne lubukira ne be tare ni kondisang mos idade ba asne anta hamos esforço hansa durante ne ferai ni lori label anta hau ma ajudania la hawa bolu ho la jobeng wan san idaru mai ajuda tumbe te tu ma feng ni feng hetang wan 10 la 20 anda ban uja ban lo han lo fulan ida la rua feng mak sai wamba 10 ga 20 anda ban uja 10 20 ne dekin mas hola fos karonda la to la ni hola sa haknau $2 $3 ni mak do sustenta hela ni moris ahi few usi itanya estado pelem sira dada memos la toma hinian bisirim kelas 1 ini anta hone ami buka mius bisa ami sumbang few mais menos 10 meter balu 20 meter hodi todun mehinuma kona ba bene mas anesan ni manggera mas nya sosa mas label anta hone ami sumbang rohan toni dada to mehinuma Loron ida handala ida, no kabun abitua ona. O de poupa hahan loloronian. Bainhira hahan lai liu, obrigado. Badeve e a que esquecera. Ola pode ver a canal grit. Sim, lá pode ver taco toma kida. Hoje é algo ola pode vai estar vídeo, ola $3 $2, ola mina tene mati misi ene Mesak lau passou sari. ala belali balau mai lao foi te hau be to agora né to legado foi sai foi né mas foi a foi essa sa to be né au limala mochela to pali be o tambe do aso ta au be ala heta na ala chimida né Apa fan aine? Loron magpa aine. Semana fan da lida. Di mana au pana lida lai amo cha la pana ta hela ta to ni fogri ne to sunu dit makanya ai ne au be pamila ba mo be si hanoi te po la ta tu la be la ta o be au ni le gado ne o família a minha turbina tu me se sac mais da né de matis onde foi como a tudo pode ver mina mais algo a modo assim né be se lá né o be a be deve que o deve tu me pai motivo né e me dá ponta a colhe me por mais o te vamos vai vamos ver ao teu vídeo ao ia tu au a foto tu te bava da coi ma si ciao e tu a foto bari foto ve ma so ne a foto fun bari foto modo ce ne kanko ce ne mai ha bari ai $2 che lo va o se ci be mi bo ce ne ve ma la si ciao au ve Emaja siu kala lau ba pone be mana che hindi ya me fono la bele be siu ida o ya me fono di ya ti po be mina to pe mi che ne o be I kala ta wa ne mai o di ha la po au la hiu ti da nia ne ne au mai pai ko ka tu di du ne o di du ne ka o be ku ke ne da dan ti ka ti maka to a pina sa ti ne bene kala be la han auto ba di
ia uma kikida, nebetaka no didin ho kalen, ho condição la digno, kalen sira koak no lahu kona. Antes ne, avô Francisco, retantulung husi autoridade local, vizinho sira e aldeia refere, no husi emalarandiak balun. Hodi didin fali uma kalen ida ba avô ne hela. Mas que no ne, banhira udan tunrai, uda bentama, habokon uma laran. Dificulta teves avô manene, atu descansa, além de fatem toba mos, ho condição la diak. Kalemos be fu kona be au toba tande be udan be mai be te mai ne hola be lona ki be pamol ne $5 au sa takati be malete ma a pinto diak. Hoje au be loida ha olha família sini be ajuda ha itu mai ino ukala de bem tama ani udah mai tama mesbe lalu boko nia ha to je kela ani tu be lalu boti da ani mai mo tu be bakuli di ne udah kan bot ne lalu tama penida tama biskali di ne au buka tu ba tu be kai na mai di sai pale di va dove ni che canto ne ane vestiti tu ni ti tama ma vale chemos bela bici ne peto chemos vito che la sambe ne va la vontade be ti hanoi va che la ne au ne sai ba morti to ne hiriai ai tu me tau hele ne tu halima si ba mamala na ne apu inti ba ha ta be hai tu po ba manu se ne asia ne makanya Da daun ne, oficial social Suku Dare, usi parte social Suku Nien, recolhe os dados husi avô Francisco. O submete ba autoridade competente sira, no ne avô Francisco belehetan apoia. E durante hau nia knari dane, hau observa ia aldeia sanulu, hau hare duni at fote duni dadu sira, nebe maka ligado ho moris comunidade que bitlaik nian. Mosansa deficiência nian. Hau hare duni tio Francisco, ami hamuto ko social posto, mai fote dadu siane hau sinti no hare duni tisiku Francisco nia moris dane que bitlaik no kiak no mukiteves. Então idane ma hau fote nia dadus, hafoi idane atu haruka ba iha posto, hafoi posto bela haruka ba iha município bela haruka ba fali iha Ministério Solidariedade Social e Inclusão. Autoridade local reconhece avô Francisco no dar ema idane be moris ho condição vulnerável. No ne, no dar autoridade husu ba governo central, liu autoridade relevante sira, atu tau atenção ba ema nebe moris ho vulnerável. Amam Francisco ni moris durante tinambarak ni mesak, ni moris ni mesak, laia ema familiar tu tau matang, sode ami mak tau matang, cada vez ansa hetang na ajuda rumah ami lahluang. Ne ami sempre fo, la os barak lai, fo tuir hansa buatira nebe hetang ajuda. E depois mos ni moris ita hare hansa diambe, moris kiak tebes dunik tamba. Familiar la basic, ni fera rasikai, ni farm falling, makfing hetang latai darua ba sustenta ni moris durante tinambarak ni lara. Idan. Sing hetan apoio ne hansa cada vez social lori mai, ne italah luang itafo. Tio Francisco lolos ne ni hetan tena idosos, i hetinang hira liuba. Falta de documentos, ne makato agora la hetang, nebe agora ite esforço, delegado rasik esforço para tinang ne bela hetan ona idosos. Ite nia governo sira, ite la bela hare liuba sira kota larang, ite tenke haremo sira hare rurais, lahanesan sira kota larang, hare rurais ne paling da atliu kedas, ami da autoridade ne, ami foti darus, ami foti hela, mas importante liu ma heleteng, ami foti ba paling tidak ba tau hela. Ami ba foi a suku ba posto ba município,
Ba makane amba cek fali narana orsida lah. Importante liuba idane bek bit like dunik moris kia kansane idane precisa liuba sirane moris. Maske e a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo 29, nebe colia konabaka tuas no ferik sira e a número ida define. Cidadão sira nebe ferik katuas e a direito, ba proteção especial, husi Estado. Mas be realidade moruk nebe avone hasoro, a tudo ba ema hotu katak. Timor-Leste hetan ona independência. Mas be realidade povo barak, makse moris e ateros nilaran. Ho realidade danemos ajuda fanu na ulun sira, hodi tau matan ba vulnerável sira iha relaran. Idanemak realidade moris susi abo Francisco. Obrigado, tenke fan ai hodi sustenta ne moris, loron-loron. Fiar katak ho história abo Francisco nien, governo buka solução sério, resolve emanebe moris ho condição vulnerável e Timor-Leste. Aqui para cobertura, GMN.